Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Mama kwaba eba attention TV so enana mo somfo akwie ntwa papa bi na ma transe se wa onim dada Abrabo masitapa na sabia transe a yeba besi nkonwa ebobu nsam a ekoso wi ase na me ka se dwumaku a esomase enana pema yekuntan se ma yesa akọ masa ye transe twinchingam no Obatampa travel and tour agency for na esomase ye ka akwantu papa pasa obekọ abrocha wa sombedwo se wo ko sua de se wo kwa kwacha se wo kwa di holiday se wo kwa ye ma de misro nya hoto so Obatampa na oni omundi nsa so se omna man ebuskru nanim amdwa cho oni omo ankasa ni nkom na ma update about wa kwantu hunya na wo kodu ahwe wa sombedwo pa na eneme ni mapamfo eche ebebobo esi Ghana mema no omo pa che ma ni se yenye insurance entry akoma ho yenim tiene yebe chance ebobo yenua ba nsem bia odi abetu dwama yese Abrabo masitapa de se yesi ngunya se be ye ni yie aye de ye ni yie nti atsana medam apamfo di me so me twa me ho abasisi a twemi. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Mwa kwa babiem se wo twem Abrabo masitapa na sabre se ni ada ye ne yesi nkonwa ne ya pamfo eba bebubu ensem ba kumenu ye nua ba bia wakukuru ni sika do sopo sika ne mo dupa ono ankasa dia ko engagement people e dia wali be me na chire sem ne de ano de no de abeda afie ntua me nkwa ase mentimi entena sen keka madwumbo musa e ma ye nua ba na wo se yesi nkonwa ne ye hwe papa ne ye maame mo ne bubu nsem ne e chire no anu yi ne beba iti memo makwaba mama filo akwaba ya okra yen ya odenkra o nti obia yemo akwaba biom ya ma filo mi na ampofo wo God's Revelation Ministry e men nyina maame ono no na we maame Lady Reverend ba kope Miss Victoria Frempong maame o Miss Victoria Frempong mani kruye tintina na me cancer Mrs na kama no kakra mama we dey sorry akwa babi na e de nyame ase papa baby papa wo bia wo besu kakra so ye be ne de nyame fa le crazy mai and one and only our papa ya pa 99 prophet 99 so ni to as papa akwa ba you saw him papa de opio as na eni agi in fact I say I dike visa no ye mo akwa ye be go straight to the topic papa ye nua baby okukuru sika do so pu pa
Bishop Ediakoye for first questions na me bisa no aya na audio no wa ha say but ye ka say e play a ebe wa pant na say e twetwetwa ne ma so am ne e course 3 na wo so de wa dwenche o de ba comment section ye be kenkan ma kama papa eye pa say e be ma wo be boa na aware ami ana papa me ko ma no oh say me ko I wona ye be ma papa ne de me wo so and then they made do south support. Nyamitiasi. Nyame the wisdom I could do any problem. Yeah. But major platform with tsunami fanchi akesi ma na santin hini. Na michia the retired CUP Kofi Boachiso. Na michia the current IGP so. Na michia ya mia mebra so for odifu entry. Na kopon ehira omu nyina. Se asemu no we shall asem na kasa tiemu yi a kan de pepe mu no oba no onye bone ye sa ya oba ne nye bone mi se oba ne kire se ni aunt be fa no e de ne tu kwa Cote d'Ivoire na omkoye adwuma asem koye adwane hu choba adwuma to wana Ghana fo nye bedi wo ananye saneti bebe na abrantie no so no ya santene omsuso mtoton mpaboa eti na omho na ombedi asa Ghana fo nye bedi wo choba Ghana fo choba na wo hono no eti oba ne ba Ghana be ma no so ba Ghana no hia na eba omkekeka ya na ja aha asam de no abagim esi omche fefe oba no so kire se one be ma na wo ba akon na be ma nye ne ho ade ye but omko asori ba se sie na aso na omko no so kire se onyo ba ho ade no ne wo a e dwaman obodin o aso ya o sie ya e se ba sa na e dwaman e nokre so ye be ma na onyo ba ati na onyo ba no ho ade ye na e ba be mu a akwara no ye impramba papa na se papa akwara no de onye mfum bia ye we your ban ho ade ma me ho ade a na da me se what se nyinsen bia be pim bia no why no ho ade tine e fata se e so tumi tu apane din anya so dem there be so ye engagement ku tu kwan dia why your ban ho ade it is all ko papa papa nti se o ko CS na se wo a wo ba ne antu ni din wa so dem there be yeah so why your ban ho ade papa eti sofo pipa waka se akwara ye mpramba eti on allow say yetu ni din so oye otu din wo fie na we over the sofo ne se o ma bon pai mo de obeba be bon pai ba for come ba say aso dem no die on timi ka say ye hira so age ofina mo de bi eti no mo ko CAC it's true na oba no kire say be ma no enye ne ho ade that time no eti o sofo preach ya o say se be ma nyo ho ade ye no ne tie ye dwaman eti na oba na dwuma na se ohun sika kakra kakra o ye tiri hedo se dwuma yi be ma so ye mesi ni eti oba na nya sika kakra kakra na oba se no be bi everyday mi wo kakra wo ho an pe bosua ensoso na me fa mo enti papa na me tie wo kasa ma pressure from the church na ma ne ko yes ade ko wale be ma nana oti odo na oba so kire se o ye singer e wa sori odi mu kakra yeah okay but na nya boni se ka oba one ne te na osio ade a me yi e secret between me and wo okay one sika na oba de ba se me na te na from ko en ho ade no wa don me because and then ko oba ho ade anya easy sa it is oba na ko sika se je for ko en ho ade a to you no wanya mistake me si akwa unya bi anka me here be the kwa me nya okay me pe be the e be me why we did ba me nya wo okay say na oba no e kire odo oba no denedi no na ndu kwa se be ma ndi bon e ti oba ne ka o de skana ba wo na waso be ma wo da kwa ni ho ade why ni ho ade awi o but so be anim say oba na diskana ba yo ba wo be ma no ma amansa e ti say oba na diska ba se kwa ni ho ade se asem be fie no mo kan enye me na me yo ho ade na wo mu oba na o ye me ma no ho ade wo ye be ma no ti sa wa adwene nya dwuma wo de di am say
Unum kwa. But say my question oh yeah nti eye say oba di sika be boale be ma yes or no? 100% eye. Eye. Oh yeah. Boni bi anim. Okay. Papa me da se me ko mama. Mama ye papa say mama no e bia why be ma ni nti. O se eye o mama wo so aye obeye. E de radio say and then so radio sign de yanko ache me yeshia. No pe mi chia papa oduro ene na ere. Na me chia bra ku fikanta. Da na o se yenchia o na me chia o nyina. Radio shira o so o say. Mame no kwasem. Ni nyame aka bia waka. No kwasem. Sisi anase sisi asasi so Abrabo a ekristofo ye bọ ase ya de ya dwene nyansa na ebo nyame nyansa mu no ese bema na di sika eye oba ho ade Nyame nyansa mu be ba chorane okay nie nti a eye sa ne se bema ne yitire ofie okay nti se bema eye edu ni mpani mfie so a ese se ohunu se maduru ni mpani mfie so de na edi ho ya ware nti ese se me boa me ho na me ye oba ho ade okay nti no ho ade ye de enye oba se de se oba de sika ma bema so nya ne ho ade democracy yes sir adwenkyere madwenkyere ne ma me kasa ne se si se wutie asem ya ka nya honam fam ne asem de ka oba ne ko nya fam so but adane ye ene na ma osui se be ma no na de ni sika eye oba ne ho ade a kaka se be won mo ka oba careful but si ano se ne okay eye wo na wa ye be ho ade be ma na se wo nti me de no kwase tinia be ma ne ye bi odi se wo ye yes sir edi so ye chese onpa ya ho ade ona ade sika na ma no so onpa ya ho ade wutie e oba se obo se ai metonyo wa sorry ami yese wo sei ami yese me sei nti no esese me ne be ma no tra se mira sisi ami atra che sisi e ba be mu ye den nti esese wutumi bo ho mo de so ba ye me ho ade nti no be ma na esese o sam ne nimfifre no bre no ye oba ne ho ade nti etire di ye de mame oba wo sika sedie en tamo ma be ma so mfanya ho ade nemmom se obreni moje ni ye wie se ne bo sia no buka kopo lo no be ji o otumi ye ma eka no na se owie na oboa no ama anti yetime ji lo nware oh pacho you oh okay ye je ware yeah awale no ye je wale Ba me da mi nye sa de no. ye ji lo wale Me da mi yo. eti no Atwea. Answer of a den, oh, yeah, baby. I said you know, yeah, Juma, mammy. I didn't tell at Loon, didn't at man, say, oh, here. And now we're so yeah, dear, oh, here. yeah Into the sardine, I know dear Nipano, the near brain or she never, yes, say. Bema no ye na dwene na me for so no a or for me na ma ntino emre yibi otimi didi me but se bema no anga brain mo jani e pesika je me ho ade na se sika no obobosia na ye twi no a otenka woni mu se oye bibi nti eno ne de se menene ko no watu aka bibi awie na se ahode wo me ho na me boa no ama na tua sa aka na enyim news eno no ntimi nyina mfa nka nche me sesei na mom no ya che no ana ye be fa na ko na mom no papa obi sika bi wa nche be se me boa na me tua sa aka na rade atko wo tua ma me ke no ntimi nka sa se ma cho se ntimi ye sa ntimi de usika ode mo obi utum do usika utumi da ne ye obi dia na utumi de bo sa se enne adwene abeni petri wo no ma me emema no me na me ka che omo a ejino wo de me die enye okay so no abeyi nsika de ama ne se onkoye ne ho ade etie for mu tie me ye ma me Victoria so de ne dia ba ye papa 99 se oba ha woni be ma bi hihwe na wo sika na be ma ne sika kukuru fa ko wale no Me da mi hia bi kwa. na ye ma me so se opa cho
yes, oba wo sika se dem kra be kukuru dia ma be ma. E dia na esa nsunsu so be chenu e doso. Me so nia ba e be boa wato ne nya buti asem na ese ne eta ye be boa pa. O ma filo wo so bra mu kakra na ye nko ye nim. Temechia etiefo nyina. Omo hwe Attention TV any Zion ma be afo nyina. Mama dasi, e come asem so. Enye se oba e ma be mesika. So on fan ko yo mo ade. They say mo ba ni nyina. Mo ba ni nyina ba ko. Enye se oba. Yo. E ma be mesika. And show so be there. And then so be de so be. And me me job na Ma be mesika. Ade no ope. Okay. Nti na ya no mo ka chense e ma ye bo nya den. Ade no ope. Nti ope no to kuro bi obewuram. Akwakope sika na ba no obe ye so ope. Ba. Wa hu baby a wugina no se baby a wugina na ye de ya. Baby so wura no kope sika na ba ne se okope ba. Na de betua metinsa e ma mabusuafo. Oso pe den chambo no na ma wunye o. Eju wura asase ase. Nsa na wakofa. Nti baby a wubewura a ubenye sika na de aba no. Oni me kasa obedwen ho. Baba ya na audio no see. Be ma na dwuma ne nye. Papa nya wo ye hwe. Ye de ye nhwe audio no. Ye hwe se. Ni ye mu. Na ni ye mu na wo Ya ka. wo se ye de to. Ni ye mu de, ni ye mu na wo ka no. Be ma dwuma nye. Wo oba so wo na adwuma wo skeni. Ye na ya mo fa ne ko ya. Oba ne ko ya me se be ma no ba bi ese so ko yi ba no. Obekwa akwa yi aba. Ene no ho ne ye be bi wo ho no ma de bia wo so wani bi. Ene mi ni bi wo kira mi ni bi. Anso no de sika 50 million na share pocket. Ate de ma te la pa. O de tu one ma onu se ne yiri ne be hwetwa dem o obehu. De bia onye no oba ne ko. O de aba no anu adu hu be ma ne tiefo. Ono de ko ma ate ni so pam ba bi ate no. Se ne sika ne hye. Se tena no fa na wo mfa o ko hwe ne wo hemfa wo twam so wo je ne number se wo twam ana meta wo ne e ma sika ne hye ne pocket o kwa na wo de ko o ba na wo de ba na sa ba ma we se wo di sika ne ma ne so ko ye o ma de a wo fi sa asembe no be ka kire mama yes enti no nkwa se wo boa no aho kire ba wo ho kwan de ko so ye ne se so boa fo sa na kire na ka eno no wa ware wa wie yes na nya aho kire ma ye me be wuram na se me me wo sika ko ye me ho ade Debi koto chiaka. Uto adi asombo na uchiaka me so shedia. Upeja. E bon for man. Ahwe me ma. Omo da kwetu omo dem na obana sen TV akraka hwe dia na omo ye. Wokom bri. Sa oto adi chiaka. De waka kese mu tu. Oto chiaka. Mama jai nto ba wa yam fon so. Baba ya stand you. Na so mani tia wani bi. Mana to ho ne me na ba nyon wa de. Uwi ani nyina na yet. Ye ho kwan ye be fa so ye bobo. Agora ye de ro. Nti mama, ebe ye de nkura. So be di watem. Sa. Nti enu nkasa nkbo am. Hey. Phenomenal so dey. Papa, me and you will know this problem. The person or Bahanu ne din komo about this issue. Papa tina be ma no purchase or da form team currency. Be bia no want to bet me aya to say sister is watch ne kra de ko tailor ni esusu to say eh I'm not. And Natalia comment me and dance you. Oh yes, see papa. It is not based eduma no. Oh yes, see for on so ware. Papa. Papa. No so ware na so obi e ma no now. Ono nyi sen. Papa tie, Messi for omo Jessica nkasa. Dida mo. Oye Messi lebra na se Messi. Oye Messi nkasa. Yes, not just Papa. Master. There be Oye master no oye master. Oye ni tie for ti senate. Mama. Oh, oye ni tie for ti senate na okay. What you say? Oye kasa se se. Se bi aka mepe. Na ene ko ba ho ade esa as a master na oba se papa we mu na abuwa wo a obe mu anu awade no wade a so wa do me kura be mu e basa e chire no okonya oba foforo no disikaye no wade a odo wo no e sisi asem on ni bi se chire no be ma ni sika ohima papa wo yes you say mistakenly na bra e ko share sit on na nyima ye pebi no pen ai papa mistake papa bisa no mama be ne ma ne tie mistake na awo ba ya utie audio na yeah me madwin kire a me fa audio no ho se
can lady no onye mistake here ebanya bemu no onye mistake here but bema no na oyi lady no ba akwa eden ahye ne sa because eye between minu bienu na wo fi e wo den mu na esi wo yentem what I say na kasaka bema no you be a odwe kwatira ka oba no kwese osi oba ne fom eno kwese o chiti oba no because oba wa do 100% wa walk totally you can never cry no say abusuya be hia kwa yesi to minra for critical esen oh but oba na so utia oba na fa eka kese ni nyina etika kre bi penefu be ma no side a odi ba etika ne kwaso ni oba na ya de a otumi say wu na ukoye me hwan de na nya me na koye hwan de o kasa a kire oba na e be hye no etika me na de na say ena ka wodi sika be ye wodi sika ba se fa koye hwan de a se me nka bo binti wetin mo dey say me tu me manifu that be they be to the beto omufu but eye fe eye akono eye nije say akono say nchinam akante kwan no nchinam na ye che aso na sa eye fe akono say oba edon oba edon na wa boaska no akra na di bushia ba say ana me di bushia so say je fako mabusha fo na ye me ho na ye nwale a so ba oyo hero say me say na make am oyo ba enu kwa say ese go mo say o ma ba no sumbo ma so ba no so wo fi say wo pena men ko ho men so sika no mo men fa no ko okay but o pe no kuto no ni ko tra kuto di ene oba no be oba ne so ba bi sala be pe no oba ya am pe bi ma mo wa masaka bio mama asem so ano wa want to make yes I did mama o za na me maka se o mu pe aboa forma ene Ghana ha be bi no be ka se mi po ba o ye madam da bi obi ape mi a na de ntina ma no e bi ya aboa fo na me ma no so e ye omusa anka lady o ye aboa fo anisa simple enti wo hwa bre your persistent no there ene Abrabo no wo mo do ma no wo mo mpe no eme mpe ema aboafo ene mbrem ema ebre ye ho na wo se ema ebre bebebe no wo mo yes say ema kwadofo nya wale pa esen ma ebre no kwase ni assiste o ye onu die I don't know. Story ya dekeke. Ono ne de said okay. O adwene se one na wo. Bido. Adia obi pe no ye nko ne sa we no. Bemma. Enti na Bible say odonti adwamanti bemma be di panu sini ada. Adwaman. Me na me ka kire. Ya me agada so okobo bi emu odi. Na ko ba ne wo odi. Ono ai ko di. Se ba hu se agada de wo hu se ade mu e ma ntimi si me ma de pe. Gana o ba hu se be ma pa e be ka se we den. Do ka se ko fo. No tono. O pe no a. Otumi days sika ese ko de ko twaduane di. Enya ye fo no eda no. Otimi de mo oba. Adakom. E no odakom. Na se no na ni kunu. Na ni ope ade no ye di no ne pe o What's the ye ne pe di no ne pe ye di no ne pe o pe ti o se be ma ne pe o ba no enti no onimu se wanyere ne ho ammo ne ho modene a obi ba chimpo afri ne nsem na te so obu no abo ne ho modene enti no kwai bi se ofa so po ne ho modene ne ruade ye na tom no timi ko twi oba ne tinsa no obaye enti no sa ba ma no ade na wahu no na koma da ho opade no odade no na ni ku ade no ho enti no obefo so akope but man so ni be mate mawo me do ye kwa sorry o Bible ye ken kan cheye wutie nsem ewo enti no emwa enye ba no po na ese ka ko be ma no na kasa de ese se oyeti no tumi ka se minua odo sisi ha ba bi yedri me hu ni se ai la se bia yen separate mu
na membo me ho mode na me betwa utinsa anka o san ka ma de sa adwenkyere ne ba na ye metena o ko ma me ho kakra na se okay na de menya yi eni abre o wura ba bi efi se o hu so ba ni oba boafo nti na koma da no ho nti oba me kwa akopre sa masa na be ma tumi tena se ya dwodwo no ho oba no abo modeni akohwehwa apam watari ahyew misi obedi wani wo fie na no kwasem se nanum nsem bia obeti bia kai wo yaw de bia fe ne se de bia no medo yaw beba wo mu fi se be ma ni hu ne se ade no ono no ko nya ready o wo na wa forso a na wa kotua ne ka until anytime you to make ka de opachi until no kwasem se ehun ade ye de me gina me nanso peme se oba bemma no se ododia onko pesika metretire no ofie ebi aye to aso ne mo ye bra ne aka ne de eye me ne wo na ye bobra no edimi ko jibusuya ene na wo so awale ne na ada da mi ko jibusuya da bi sa wo so awale ko jibusuya no ho na betua ene de se anka oba ne po betimi aboa mo papa se ho a ensi ho ma ko jibusuya na wo sika wo se me fa kwa ya esi ho a na ade esi ho na ko jibusuya no wi na be ye ho ade a me dwin se obi disika be bre me ana wo se awale na ye wa dodo na e dwe for se ye wale for se amafo ba be ya doye ma mi ko so dwi sa adwi ba otim se ade ntisa yene ni aho bato setting that according to material who don't mean to know odo ma me say mo chero ba cho me ba ma cat according to material wasem ebi ameke o material ni 2 years matale she be 2 years into wo de no she ni betimi apam enkoye na obi ye na mom no se ni bible na aka no etira di tua no eya busuan na kabom ukotua ma mhwia mama ntina opate se sika ya sister ikukuru ko ye ni kuru hu ade na o de pa adwuma bi ye kura nka se mfa so aba me na me ka kire wo kaye aka be ma no so bebu no awale na ku no ba wale no ema bi boy hu mmode pa basa ma no ye nya ye so ene eme ma ade ntia amedasi men ka santia mi kawasem ene de mba me ba de kawasem ene de oba amedasi aya na ade we se wote kwa na ya rahusam ena menim ememe bi no mo se ne omote na mama e ka asem bi so oba no homode no okwa awale ase a problem na emo ta ho bedi afo na de bia ya hye yansa no otia be ma na ho popo no na be ma ne mo enya wodo de amase ni pan ayodo wo enya wodo de aman ne mo de oba bua ma ne da ache akwa ani mo no ompe ene ne be ma kwaye oba ho ade a asesofo na ka ase menka sofo kana me kandi na chi enya me na me ka yo nya sofo na ka ase menka say for better for worse what I see sofo na ka say I will love you forever and I'm kandi na chi okay oba no be bre no ho ase bebre nso be ko no akoye bibi ho ho no ati ase eya ahometi ayofo de etie stadium high say eja me pa cho mi twa mo akoje abo afro nkra to abasesi a twen mi ba sia Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Asase no ko to enso no. Wa fa
me ma kwa ba eba attention TV na me ka say dwumaku esomase oba tampa travel and tour agency for na esomase asabe ye de dwumadi ebra amount so wonye bi ahwe na Queen University Foundation ye ka foundation omani ku ehiafo nyanka yisia ho pa dia na ye Queen University Foundation misro afi ne ko na wie ye Queen so ba ko sra sankrofo wie no misro se won so wotima na se oma akuma apese obu a Mr. Fresh 0548302985 0548302985 now ne Queen eni nsawo so Mr. Afeno ma yenso yenja bibi mu emma sankrofo no mo so omakuma entom yem kama ena well catering service bajo eye well eye WELL well eye and eye well 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 ebiye pa and catering service for so esse ope aduane papa enkwan papa go menemu amate se wanya hoto shopa fre anywhere for 0548302985 na oni omo enin sabuso hey papa nie sesi ani yakoye fana ayi papa sesi aledi ni se wakoye den wakoto asase sa na wo du no e na odi ne papa Edia papa de to no. Edia papa de to no na o de ono de on fa ho ne Mrs. Ane wai na asase na okoto e no. O de na busu edi na ato so abema ni se ne tituko papa. Bra yi ohia sa your friends psychologist ai ohia psychologist ana wa wuti nka wo na nka ono ankasa papa odio no hwa ni sika wo asase ni mu ana. Oti audio na ni sika enim. Ni sika enim. Be ma sika enim. Adenti na oba na hu nya asase sei. Niema ekoso na yenti na wa yi udin wa kre udin afi pepa no so eno so se won ti ase. Se ma yo ho ade. Se ma yo ho ade. Okay. When did that also? Mrs. Is it from Mrs. Prophet 99 Belinda? Eti medina na no yi medi fi ho. Why yo ho ade? Didn't that me say, we me send in the few no a would a dear papa de to no. Akosha me no. Who's Akosha me no? That me say, our like no, why jam? So the Esther. Eto Esther Fripon. The Esther Fripon na what did you register as? That me say, our ya jai no. Oh, okay. See ajai. In spiritual and physical. Physical na ajai. So no. Odo mi bi ono no odo no atiko eye oba na be ma no oba no okay eti na ni so yeah okay nezo waja be ma no so say okay me oba na nyesika na se je no da kwa ni ho ade ewie na yesi odo iti na enne no oba na nyesika kosakota asase na be ma no side no se bia ahokika na be ba no antimi ama na o register no oyi wo be ma no din na ehye oba ne din na no oyi fi wo e de lebusu e no di din na papa de to no na de ko register e na ke pepe mu kwa podia ka se ka metim hwe se eja ye wo ba because esi mi na this kan ba ro ko ye mu ade ti wo ba anti anko so oba ne consider sa ne ma si se me se ye wo ba e ba wo ye ntem ite no ko se ka oyi mi din fi eja fa sa ite ne de no ma na papa se abemu anoye papa no Messi yeah nti asase no wo hwa okoye adwuma on charge lady akwado to odio no so on ko charge na so waye so wetini I trust me ya wa akwado to odio no so oti odio na odio so kire say so okoye adwuma o Jessica o transport ina ba we nye kwasi ebu be ma na eni bi na me ebu a enye kwasi ebu okay ma filo de ko mansa eni o de be hwe me dia I say branda mo wa ko tasa sisi ya no yes we djuma asasa nkrata ni ade a papa ise na tiko kum papa e obebo bra o ma me da se man ni tiri mo de mpa ni timo widi ni ankasa oni odo bia de ma baba wa no no aba ankasa bia na o mo ti mantem ana se o mo asafo ba ku no ohun awura ne modembo no se mekwa akwase ni life obeti ni hu majumenti na me wale wajumenti oni odo okay wajumenti obel na wo ye japade a waje afiri wonsem ebi na ba ayabrante ne ye no edan no otimisi a obekunu kwa na waje fie no oni mo bia de boa no na kwanso na baba wa no waye no
wo me na me wodin enti say din no ensesan edin no ensesan ne Mrs na ye den Mrs no sika na wo asase mo de anka ho ana wo kosia ma me kura na wonni bi no se wo wo do anka wo de wa ho den ene beye na wo saage wo sa charge mi o no waye enti wo ba wa na de na wo ye na so ma na ni da wo asase no kweda na abrantie no wo si na so ma ni jai sika ono je ono abontin so ni so ba do the same thing tia so pack no no the same chain no problem akwese ugu awale na ani mi hu no ma to ba japade e ma to ba keje tia ya me dia no chese mi kunu ntia sa obem na this guy ba ko e no ho ade debi ya wale fo ya wale fo en kire ya nsa debi ya wale be ma ni yesisifo enti e so start no sake no ya di enwu wale bo no ahwe su ba e so sake no no focus ye na djuma ejapade re ya ne ba de o enye ni kun dia na ne ba ne de no one in a way ene de mesrama tiefo yenti mo de na sma ga cho mesrama tiefo na ye montimi friend from because of one of problem binti na me adman na wotwe me be sure pa say e be free but entimi mma ene na wotwe betutu ne mayi yem fanche mama amen wo hwa amazing or amazing papa mami esi wonyo pa ebedi wachi o se a na dey two plate secretary ah that is mama o crash wale ko do small system chese ni asisi abla yiye die oba no ode sa wale ne two plate secretary ma ya na ma bi won mema ni di omachi nso o bo no kra ya na ne je won mate na mom no ne ya kanise sedi eke se be ma no wa adwene pa ntem sika onuma pa bedi wachi oba no efro dom okay abua sedi akebe kenye kwani fine nti be ma na adwene pa ene na koma pa ne ni yopa e de be so ne yirim se o senya wo a kam ma ye npa hunu bi se anya man kwa na edu ejibi na wale ya wenu egu ase o me ma no kwa de wo mo de ya chan ya ma no be ma wo stage bi no du a no kwasem ne penimfo ani eni die no ya me ma ne de o mo ni o do jai ya ma no ai se ya ne ya jene ye hu se ye twam e na ya jene na sa de na ha ye but se sa de ni ti ma ha ho edi ho be ma suwo edi bi odu no ni o bro na wo so no e dia wo bia ni ni ho o age wo ho se woni kapra wo ye be ma na woni kapra age wo so age wo ho papa wo no ho ne se na ni onyam eda fom eda tenti afa woni tron sa ne yire intile ka be me nsu hu se obeya ma me nsu dine wa ma me no onyam obeya ma me nsu na ye fe me mister eyo ba nkwa no ya fe me siso be ma no so mister be ka ho nti wo so be mu a nti no se ne abasa obe kra na kan fat ka mempe no na mbom no me hwe kwanya wati manim e wo mabusua mu ono na busua mu enamfo mu asafo mu nti sadia me so meyi me yem na ma dobe na ma doniye ewrade ayadom boka menye so se oba we oye ni kunu ho ade wie ye no sa na menka no ka be me de net nanti wo do kwan so kire no do a sister betuma koto prot na wetuma kalisi ka kwaye ho ade na prot o toro bi ka ho no e na ka ye den but o wale ni wie no oba na ni da ho nyame hia no oba na ni da ho yie ka ye ne bobra me na ka cho oba na be hu se be ma no ye sisifo be ma no nya material be ma ni nya be ma auntie ye wo me ma ni bi so mo marriage material yes anya ma ni ko odo yeah jam ya se ye ma ni ya ye ho sa me si me ma ni bi nya material sa o pam ko ba bi enye ye e hojo woni ye hwe enye ye sa na si me lam ka na apa enya ma nko me ma ni na wo sa okay eno ntino ye bia ba na ni adaho sanse na ko nim se obo ba ma no ama wo mani ngwa so akata ba te se nye be ma na asadwe ne kura no ntino otumi ka che se ewra me so ma wo na ye me ho ade na be ma ka se wo ya kirewo no makoto asase wo se me di bia ye me ni aba wa ya de emfa ni di yi ni di free mu ne saman kura yi free so me bi ma so Sister, me sure say by this time o tie ye pa, o say ye bobo ensam no ba say ade ye be ye do betu ba bia e wo say ye be ma final decision. So say ye nkyerɛ o nya o ye.
nti ye be ko ye papa 90 now na yesi an wa kire won ye wo say oye papa sesi an ye bre ne ya be den na wo say ye mi aba Esther oye ale na mo bi mani papa o ka say ya na o jintia asoso amaye the only thing is Oba Esther, no matter what is biano ma wale wi nti awale di okum na office endi muawa okay na watwe ho awale ye fa ko heaven sir o dey be Bible say emini do a bema ebe bi na jane yere Oba so bi na jane ba that the munyina mu nkombu obi be ko obosanjem obusa ko heaven Papa tisa wa na sesisu na chise ye di aboye bukunta there be ya bo Nyankopon se first na Nyankopon no de anwa na ebo nipa okay na epe mo agro be mu no ene sa Nyankopon di ade ne betu ye ma be ma no so nya be kema na ye se mebiri what you see beautiful eti ene be ma no kwa mi se we kwa aboro onya de ni wo fi o ni android ye fa ma no oba ya odi ahwa oh chia ya mo che ye se be ma no ma ba no ofa e be ma no fi o odi we mu no na so na he no onwe oyi ma me bon to for preka me di me nua ba chia me nya sole ye ne o mi se Esther se utie 99 ne betima ka chones office awale na muawa na waja wa park ba ko pe na wo on se betima ko hia e bia be ma Yakopa ye de ahihye se on ni hia na mo wale a obanya pasonwi to de wi a oba ne ka na asa na se oba no ye hard worker we akoye se asafo ye wo mu se aya na pressure nso a asafo de ma baba wa na so ano odi nti na ma Esther akoto sa o ha nyina mu Wow, say, pressure on them. A woman, sir. But I mean, not to say no. Won't me for some. Yet, my man comes secret to me. Me go here knocking, echo Jill Lex, in Coco. We fear go chill by. Whenever we bear, I think bear so many cacra. But not almost say beer, me fear go chill by it no. Miss Caba. Boga. Now, Lex no me dem hammy no. A chain go to grass and cotton. 80 me Betrancy, as the same say, Debbie. Mr. Sim say, I see a Timiso. A Timmy from no say, Lex is too much. 80 time like I share some get a wide no. Ne ma me no mo frame of phone so ye never be effi so. And I miss you, Matty. 80 time na say me share no. Bibi be boom. It me yes end Christmas we. And ye get ma me o. And yen papa o. Ni aunt, ne ma me sister penny. And on again the namna or G phone figure is be fina no a woman ano and say me say me hwan me kura na yetimi gibosua de wale ma ye Nti o mente so. and I me chene say oh there be o metim so ba na bibi be bo mu Anti went me. etina ma ntimi anye ne hwan that time no eto ma no kacha woman say me papa and me maame me busua fon me busua panyi o ma nkyere me saade say ye gibosua de ye oba ho ade me fa me ne beto se bia me be ye oba o ba ho ade ntino be ye no ho ade wi a me nye sikefi na bi eye me ana manya me sika ana me se me beto oba no eye one man show eti se me ye me show di a e do kwase me ntwa so bi di sika be fi be ga de abre me ana me tu bombo ma woman sa then he say saade a enjai ana me so enjai a matia Eni okodo. ya tia e no so na mo wale Uti si mu say dom. no so na mo wale the last time we go kwa mko nu ka say oye abrowa kwa wi oya abrowa oya abrowa eti lady ye Esther ya sama ye ki kan pepe mu dia ka Esther onye fum so ye because senna hunemu no enije anase obuo ebeba ebe tome oti omani sana person kire oni be man nyina ya se we no obi enim se be man sika wo obi eni obi so obi enim se Esther sika wo so obi enim se be man ko yo ba no ho ade ti wati oba de wati be man enim ana be man so wati one ne nyina enim because se ma be awalefo but bia e ko de bia na be man asede ofie
for chop money ma ebi adwuma sem ebi na oyire ne hu enkwa adwuma ofise bia ikam ne fi oba no ba kese ntino oyire ne hu kwadi a ehonom no ebi oba ho no ba so hu se da bi ese minya motre ebi asase na makoto no wo ase de kura ni decide say me yudin ifi ho na me fa me din ede enhye ho ba ne nyina ne se Esther fi se emwa na intentem no ontwe ne ho na emani gusi na branch any time because when you wasi the time on nete obi aso ne se okunu no but otwe ho time obi anim se awale no egu na dey say so some bomb package where they say o be ma ye onfi papa na yes ni nyame akaba obi ama ntiti so ba wo titi mu titi se ntiti mu ye so hon pe ba bi ye wo hu na mu okay it ade edu be ko owuo mu no ye ndi akiri okay eno kwa so di awale achi e ko owuo mu owuo nya mienu ni ba bebre won om kom kra achi o ba o ma mistake o ma nya se kenya yakopɔ se mo second chance na samba bi ese ba biu ko ba o be steady ba sa chance no e bi ni ho because of say asama ye ke wo hom ye we ma bebre wo ho a mema esisi wo ma obi won afa ne tim ba bodam asam we ye bia wo obi wa afa ne tim abodam obi so wa be ma teme brim no wo fie o brim wi ya no asepo na ha mu wo pem aka ho ba de se anya do de ti se o tia ma he oh e ti tia ne yanko e ti ni nyina no tam no e si wa na wa beka ho e si wa na beka ho o ja si e ti ba sa na e ha dwen okay e ti mesre sta se ni pepe mu a so hwe na mu wa hwe ho okay mechia obi bia bi me phone number ni obetima frame me ene tem bi obia me dem nkwa na meda eti se wo yo ba na kakra won se no obeti ni abase fa ko yo ho adi me de ka me ndada mo ka me disappoint me be hwe me ni me ye me hu campaign me be hwe me ni 0249 05 0278 0249 05 0270 na echi so bia da bi na wo so na ntia so betima frame 99 na ma kire wase na betima ba ye pa ba wa abikuma na nyina ye kambum na enye pa bo ba so a nyame be you hit as ma kire no maka kire enye sa na metie but wo do ska you come menye ni hani abaya na bo mama ende no ano mi ho se da me kan ye nua be ma no na metu no fo kakra no kwasem se etrade ye no nyame nyansem na be ma na se otua nti se oba no ai mistake no ba na ma ye mistake was ai hun se ye che na de muskanti batenya me kwanso no kan ti sa ti se ko ba sa e de ya problem ba ti meka che nua be ma ni se oba no ni awada na didi a che no waji todi a che ti mesem nua be ma ni se o sisa ni sune ne pai na se osesa no ye na dwene yi no ye na dwene se one na yire ni nante e wo nkuredie mo se awarefo a ewrade be hira no ama se sika no ontwa ne back ma na ere sika na wahwe ontwa onsa ma na nu nyama e se onya ne fie wo ewrade anim no ne saka se be ma o trans na ye tosom se obanto ma wundi a efra wa ntoboro no kosam se wanu nya wofom enna se wanya oba osuo nya meni ayi ne num kasa obetu ama ono edne ebo su yo propa abeso be propa no me bebre ho no ma ya ma akeka bomo a enye fi se eni die e wo ba ni be ma do nere na oba bre ne wase esa ne ba dasma oba bia ni wa be ma do no a omre ne wase ma no sawo no kwasem oba bia ni je ho oba bia hia se ni kunu ebeka asema eye ni je sema to na dwem oba bia pese ni kunu ene no enkasa ewa ni die kwanso saa na be bia so hwehwe se oba bebre ne wase ma nti no se na mani mienu no se odo na ma ahobrase ne mma nti ye nua be ma no besre no se ye nua ba no kwa yemfom so kra ono ne de ni nyansem hu se ka oboa no amenu nyam abo mo ho ti sa akoba ne se ya on kai no sesa ne adwene
na onsan so ne rini mu no nka na kuma enkachi obetumi mama mpacho awari mu no na e wo so odo ne yonko sin me bacho e se be ma no e ma ne se so odo ba mo ona ka jiro eye sa na rade ye no be ma do ba me be do enam se me be do na so be go ajane so ene me ma ne pese yen no wo na so do me ameka se mo chiro ye wo hu se yama nyoma adane nyoma na adane na ema ye hu de ye hu yo mame se boys and girls ye shabra bona sia se be ma do wa mame hwe se de sitie be ma kasa oba da che se na no so be se akada no eye nika oba no beta o se na de but si ano se odoni ko di oba no wa abrafon ka baby sleep small baby sleep ma ga na di ba am kwa sam kwa da na de mi na kwa se odoni ko di oba ho a eye tene okay se odo e ko di oba ho a Asetena ye tene nti ese se odo no e kosoro le ba fo e ye say ese odo ni di be man sa na ti 100 yes ti se oba be man kra 100 a ese oba ni kra 80 na wo mi eno di akabu nti ma bebre enya pressure yakoma ye na de ni na ye se waji be man ni do na de na mi se waji sa na akoye nti wasem bebre wo be kasa bebre abedu bia na wasem aye bebre nti no minu abema sanwachi do yere na fano na ne ntina na Awurade nhira ne tua ne kama no be wiensa na mechia yetiefo tiwize bia great for empire ewo enya beseda ne go say na chi ho happen ye somebody see ti e brother kwan wo ho bra na yenso nyame asem ye nyina so ne yembo mpae Awurade nhira kantafo e papa ata ono yere Awurade nhira mu na mechi obia e ahwefo na e papa back to back Michiano pa radishano amen osono acha yenkwe ene wa dike mene mini masa onka wase acha yenkwe mene mini masa da sekwan yenu aba enkechi ewie mu nyenya mesakrana na yenu ya be manso fa wo yire toto na afofo bi a wo ho ne hu se wo yire osombo wo yire pa wo ye ho ye na se benya oba asomfo na waware no onya oba na obre no ho ase na okodi bi ba esombo kese wo hia kra ne wontem kwa awa bo ho so na bro ho ase ma wo yire bo ho so pe bibi ye enye wadwen se oba na twa sika ade ama wakoye no ho ade nti no wato no ana se onya obi force ye bibi na mama e kase sika ne tua se wo bi da ho na wo de asie na wo yi onitifo a na kire wo se emwa yi na kase maame de wo hwere wo me ho no je na mo ntena se na mo mobla 5 years coming one kasa be hu ba bi amadu na nso me nua ba se saa na obeya wo so fo oni to form heaven emfa awale enko ho entempa na watwe so obenya wo mfempa de a enyo wo na be se empa na ma no wo be ko na wase na wakoda so na wo so abra wo ase wetimi eto pon me da se anopa back to back mi chia wo papa mi chia wan kasa na me don chia ye nwie yo na me don chia different dem ko so anu wo na me say 19 na me na nya beef oh e che se me wo se o nya oba bi obi sisi okay yeso ya ma de kwai okay na mi chia mama bi Christmas na wo bo dia free my matter this na wo se ni wa fa Awurade adwuma na me so sa beni abenyina omma wa hoden e da se na me so me ja kwanya so de mi final with akoye nua ba Esther ohima Esther I love you too much asafo na wo dem na me wo bi mo pa nti me so me ti use na pressure kakra so e wo mesle papa ma so for say aya amrante ne mama am so omo nsuso omo no mo nchechom kwan ya be fa so a awaru me ko dodo na so for bi chire de she wan ko na bi san se be ma usika ye se odoware anka me ye sure say sanu kro we nyina be ma so for etu no se be ma hey wan sa ko pesika na fa be ko ware
enti e papa ma so for am pressure no so ma ne emba from kakasa Esther we ka ku ejini kwaku anum ya papa 99 akasa ya me Victoria so akasa na Philomena so akasa ne wo se sisi ade wo se eni da hopa na e wo se e baba ware na edo no so Saudi 100 me so te so na ye ne 75 ai na pressure ukuru de ni benyi mu abe 100 amai sisi ane ya mo aso ko dia ware na mu use your gamshi na me try kwa we so echi odi for prophet Eric kwesi entry ba ko be me tian pa ene ahwefo na busiafo e wotema ene me sister Faustina o Italy na me sham ene ahwefo mo abrochire nyina ya ma me muni me chia obebre ena it is a nedini nef menu me chia obi e wa abrochire bia me chia papa 90 now ene MCR wo fia fada nyame shall be breni eduma pa oye ne ye cameraman na ka ejesi nyame shall be bre nyame shall ene ne amoye na attention TV phone I like radio phone na me din share kese ebrom na kanta mantofo sesi ade ye go digital ti ekwientwa metwa mo ho ne ya be digwa ho ye beton ne ma e wo kanta ene tudu area ho no ye be digwa me da mo asese munya abre ehwe mo bakram Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere.